بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون آیا گمان کہ یہ خلق چپری وخور دیشی پدی وجہ چوئی منگ ایمان راوڑے اور حال دارے شپدی بس امتحان نشکے رے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ یقیناً امتحانات راوسی من پائے کسانوں چدین مخیوم وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ نو خامخواہ کار کی اللہ تعالی کسان چی رشتنی او خامخواہ کار کی دروغجن ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون آیا گمان کیا کسان چی کئی بدکارے چی خلاص بشیدی زمین دازابنا بدہا شری سفیصلہ گئی من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت سوک جا عقید ساتھی دا اللہ دا ملاقات یقیناً نیٹا دا اللہ خامخارات دن کے دا وہو السمیع العلیم واللہ سوری بار سپوئے ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسه اور چاچ زان اکڑو دا اللہ دین نپارا یقیناً زان کڑی اخبل فیدے لرام ان اللہ لغنی عن العالمین یقیناً اللہ تعالی غنی دا مخلوقاتنا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم اور کسان چی مان راوڑ دے عملون اکڑی مطابق دا سنت خامخا لرکوم زددینا بدے ددیم وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ او خامخا بدلی ورکوم زدیتا دا خیستا عملون شری کول وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا اوکلک حکم ورکڑے منگا انسان تا دمور ابلا سرا دخیستا دنے کے کولو وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا اک زور کی دی پتا بانے دی دپارا چی شریک جوڑ کے ما سرحا غسوک چی نشت تال رضائی پا شرکت بانے اس دلیل نو خبر اممان دے دوارو الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون خاص ما طرف تاستا سورا گرزی دلیم تو خبر بکم تاسو پائے کارون چی تاسوی کوئے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین آکسان چی مان راوڑے عملون اکڑی مطابق دا سنت خامخا داخلوں بزدیدنا بجماعت نیکانوں کے ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله وبعد دخل کنا غسوک دی شوائیم ایمان داوڑے منگا پا اللہ نو کلچے سو تکلیف ورکڑیشی دا اللہ پلار کے نو گرزی دے فتنہ دخل کو پشاندہ عذاب دا اللہ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ او کراشی سے امداد ساد رب دا طرفنا خام خادی وی یقیناً مستاسم مرگریوم اولیس اللہ بعالم بما فی صدور العالمین
اے ند اللہ تعالی خپو یا پائے چپسینوں دخل کو گریم وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ او خامخاہ کارکی با اللہ تعالی خلق چی ایمان راوڑے او خامخاہ کارکی منافقان خلق وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم اوائی کافران مومنانو تام روان شے زمگا پلار نو منگ بوچت گوستاسو گناہو نبزان وما هم بحاملین من خطایاهم من شیم اور ندی آئی پور تکون کے دا گناہنو دا دینا حصے انہم لکاذبون یقیناً دی خام خادرو ویم وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ او خام خواہ پور طبقی دی بوجنا دا گناہ نخبلون اور بوجنا سرد دائی بوجو نخبلونا وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ او خام خواہ تپوس پوکڑی شیدینا دا قیامت پر دائی چسی دیس درو جوڑیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا یقیناً لے گلے منگا نوح علیہ السلام دا قوم تا نیسار شپائی کے زر کالا ما سوا دا 50 کلوننا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ لونی ولاغی لر طوفان دوبو حال دارے شری ظلم قوم فانجیناہ اصحاب السفینۃ وجعلناها آیۃ للعالمین نبچ کمگا دے او کشتے والا او گر ظلم دا واقع عبرت پار دا مخلوقاتوں وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه اور یاد کہ ابراہیم علیہ السلام کلچ قوم تے بندگی اللہ لخاص کے او یرکو داغنا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون داستاؤ دپارا دیر خیر دے کتاسو بوئے لرے انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افکا یقیناً بندگی کو تاسو د اللہ نہ سوا دبوتانو او جوڑائے تاسو دروم ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا یقیناً کسان چتاسو بندگی کو اللہ نہ سوا اس اختیار نے لری تاسلا د خوراک در گولو فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوه واشکروا له الیہ ترجعون نو لٹوئے دا اللہ تعالی سر رزق او بندگی دا خاص کے او شکر کوئے دا نعمتنو خاص اغتبو گزول شیطاسو وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ اور تاسو تکذیب کوئے نو یقیناً تکذیب کرو ڈیر امتنو ساسو نمخ کے وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اور نشترے پر رسول باندے مگر رسول اخکار علیم اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ آئے نگوری دا خلق چس سرنگی اول پیدائش ورکی اللہ تعالی بیا دوبارہ منکیم ان ذالک علی اللہ یسیر یقیناً دا کار پا اللہ بننے آسان دے قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ ویدی تاؤ گرزے تاسو پزمکا کی نو گورائے جس رنگ اللہ تعالی شروع کردے پیدائش
بیا اللہ تعالی پیدا کول بکی پیدا کول رستنیم ان اللہ علی کل شیء قدیر یقیناً اللہ پارسیز بانے قدرت لریم يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تغلبون عذاب ورکی چاله چوغاڑی اور رحم کی چابانی چوغاڑی او خاص غتباو غزول شیطاسو وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء اور نے تاسو مقابلکم کی اللہ سر آزمک کے اور نباسمان کی وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير انشت تاسل اد اللہ نے سوا سکھ دو سنمداری والذين كفروا بآيات الله ولقائه اولئك يئسوا من رحمته واکسان چ کفر کڑے د اللہ پایتونو پ ملاقات دا کسان نو میں دشی زماد رحمتنا اولئک لهم عذاب علیم و دا کسان دیل عذاب دے درناک فما کان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه حرقوه نو اس جواب دا قوم دے ابراہیم علیہ السلام ما سوا دینا چوی ویل وجنے دل را یاو سی زیدے فانجاہ اللہ من النار نبشک اللہ تعالی دل رضور داغینا ان فی ذالک لآیات لقوم یومنون یقیناً پدی واقع کے دیر عبرتون دیا قوم لرا چیمان لریم وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا اول ابراہیم علیہ السلام یقیناً جو کڑی تاسو دا اللہ تعالی نہ سوا بوتان معبودان د پارا د دوستانے پمنساسو کے پجون دنیاوی کے ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض بیاد قیامت پر با انکارو کی بعض استاسو دا بعضنا ویلعن بعضکم بعضا او لعنت بو کی بعض استاسو پا بعضو باندے وما واکم النار وما لکم من ناصرین او زید ورتل استاسو ورد جہنم دے او نشت تاسو دا پارا اس مددگاران فامن له لوط ایمان خکارک دتا لوط علیہ السلام وقال انی مہاجر الى ربی انه هو العزیز الحکیم او الى یقیناً زہجرت کو ان کے مخبل لبدام یقیناً اللہ تعالیٰ دے زور اور حکمت والدے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ اور بخلے منگے ابراہیم علیہ السلام تے اسحاق زوئے اور یعقوب نوسے اور غرزول ما داغ پولاد کے پیغمبری و کتابنا وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين اور کڑو منگا دتا بدلے دتا بدنیا کے او یقیناً دیوا پاخرت کے خامخاد کامل نیکان نبیم ولوطا اذ قال لقومه انکم لتعتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمین ویاد گئے لوط علیہ السلام کلچ ویل قوم خپلتا یقیناً تاسو راتل کوئے بدکار رہتا رواندے والے نہ کڑے تاسو نہ پدی کار ہچا دخل گنا اینکم لتاتون الرجال وتقطعون السبیل وتاتون فی نادیکم المنکر آیا تاسو راتل کوئے ناری نوتا
اوپری کوئے لارے دخل کو اور آتلل کوئے پا مجلسونو خپلو کے بدکارو تام. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. نو جواب دا قوم دا ما سعاد دینا چوی ویل روڑا منتا عذاب دا اللہ کتی درشتیننا. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین. ویلو تر سلام ربا امدادو کے ما سرا پا مقابل دے قوم مفسدانو کے. ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى نارکل چرال ملائک زمگا ابراہیم علیہ السلام تبزیر ورکولو. قالوا انا مہلکو اہل هذه القرية ویلاغی یقینا منگا ہلاکو سیدن کی دے کلوم. ان اہلها كانوا ظالمین یقینا ددیو سیدن کی دی ظالمان. قال ان فیها لوطا ویل ابراہیم علیہ السلام یقینا بدائے کلی کے لوط علیہ السلام شترے. قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. والملائكم غاخ خبروا باشا شپائی کی خامخا بشبکو لوط علیہ السلام دا کورنے ما سوا دخذ داغنا جیبا پپاتی کی دنگو گیم. ولما ان جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا. ہر گلا شرال ملائک زم لوط علیہ السلام تام نخفش بسبب دائی اور تنگ شوا بسبب دائی بانی سینہ. وقالوا لا تخف ولا تحزن انا منجوك واهلك الا امراتك. اویل و تا ملائکو میرے گا و مغم جن کی گا یقینا منگا بشکو تا استا کو رنے ما سوا خزستانا کانت من الغابرین ایبدا پاتر کی دن کو نبازاب کے. انا منزلون على اہل هذه القرية رزا من السماء بما كانوا يفسقون. یقیناً رالی گن کیوں گا پری کلی والا یو سخت دام دا اسمان دا طرفنا بسبب رائے چلی نافرمانی کو لدا اللہ دا حکمنو. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. یقیناً پریخی دا منگا دا اکلو نایو نخخ کارا قوم دا پارا چا عقل نکار لیم. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا علی گلے ہونگا مدن والو زدائرور شعیب علیہ السلام. فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعصوا في الأرض مفسدين. اگر قوم زمان بندگی خاص کے اللہ لرام عقید ساتے دروز رستن یوم گردے پزمگ کے فساد کو ان کی. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. ندی تکذیب کو شعیب علیہ السلام انیو دی درا زلزلے نشولی پخپلو کورنو کے پڑمخ پرات امڑم. وعدا وسمودا او تباکڑیم عادیان و سمودیان. وقد تبین لکم من مساکنہم یقینا مخکار دیتا استد دی عذاب ددید کورننا. وزین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل وکانوا مستبصرین. اڈولی کرو دی لرا شیطان عملنا ناکار دائیم نمانا اکڑاغی لرا دا برابر لارنا او حال داری شدی او خیارو دا دنیا پکارنوں کے. وقارونا و فرعون و حامان
او ہلاکڑمگا قارون و فرعون و حامان لرام وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ یقیناً راغلو دیتا موسیٰ علیہ السلام خخ پکا خکار دلیلنو دو لوی اگڑا پائزم کا کیا ونو دی بشکد ان کی زمین عذابنا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ نو ہر یونیو منگا پا سبب دا گناہ دا فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا باعث یاغدی شراولگم پائی بانے باران نکانو وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ باز یاغی چونی واغیل راہ بتنا کی شغیم وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ او باعث دی ناسو کو چخکت خکڑمگا پزمکا کی وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا او باعث دی چمگا غرقل پتوفان کی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ نو چا اللہ تعالیٰ پدی سے ظلم کرے لیکن دی پخبل زانون بانے ظلم کرو مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا مثال دائے کسانو چی جوکڑی دا اللہ تعالیٰ نہ سوا مددگاران پشان دا حال دا جولاگی دے چی جوکڑی او کوٹا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ یقیناً دیر کمزوری کوٹونا خامخا کوٹر جولاگی دا لو کانوا یعلمون کدا خلق پیدے ان اللہ یعلم ما یدعون من دونی من شیء یقیناً اللہ تعالی عالم دے پائے کسانوں چدا خلق و درامدت شہید اللہ نے سوا کار سریم وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللہ زور والحکمت والرم وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ادا مثالنا بیانوں دخل کو فیدے لرام سوچ نہ کئی بدے بانے مگر عالمان خلق اللہ السماوات والارض بالحق پیدا کری اللہ تعالی اسمان نوزمگاد حق کار کولو دپارام ان فی ذالک لآیتا للمومنین یقیناً پدے کے خامخات دلیلنا توحید دی ایمان والو لرام